ama sapinin tuni message pidingan hingun jivin anglai lamkai pa chunga ki pa thukan sein chi hi combine prayer cell ho fellowship hin omdan ta hele sakhat na khat ve man de ti hin tu ku ma dinga khat ve na hin ipi le he diwa de yum chui le prayer cell ho hi KWS Shillong ailol koi koya dinga jong backbone khat na hi win je chun prayer cell ho hi na ha wa hobung sungen lang khanglai sung le na to sot wa taw na lama ipot tho wa le hobung sungu khanglai sungu khang to di hi ti hi ama sapinin iki het sa naw het sa sa jong ka sei no men chule hichina de ngai hin ki tu ta le tha khat a la lung khat a na pan khom diu poimo in prayer cell meeting ho hi inei so kevin jong le lang khana chu koi ham kha chun sei lew hen student hi la ya chu prayer cell meeting ho jong hi attend su ke ngai dam ti ho lungyal jong umin tin ai lo wa le prayer cell iga ki fellowship now bo chu ai chimun bo wa chu taw thayam ti jong ai de pun hi jong le he diu chu student hi lai wa hi pathin lamai ki man cha na thei thei wa ki man cha wa taw na lam jong le ki man cha na thei thei ki man cha hi khonung le ki si lo di ti ka sei no men je chun student hi na wa priority tilo le primary objective choi le na het sa bang wa na lekha sim na wa phatia lekha na sim diu hin lekha sim lama na bol diu dol ai lo le homework na bol diu dol tiute ai lo wa le prayer cell hi athang pin saturday na mangovin hapta khat sunga hi na tong hon jong ne ding ki hola nisia office ki kai hin ai la pathin ni hi mi zo sin suti nei win pathin ni lovin saturday jong suti tam ta ni nei thowin je chun ka sei num chui le hapta khat sunga chu lekha sim ding hon jong lekha phaten sim win lang zan le wa do le lovin jingka ni la discipline hoita na nei wa lekha hoita na sim phot wa le hapta khat sunga ni khat pathina ki mancha ni khat hi lo ting le ni ni mai theina saturday na ki khop ting le ni ti wangin pungkal khat ka ham khat hoi de hin cho hi boina in la hi win lang elo le boinan ka la be se pun koi khat to aboi ding chu hi le hapta khat sungai bol diu dol in bol man hi wa lekha sim di hon homework bol di hon project bol di hon assignment bol di hon akho ale last minute na nga kha wa le saturday prayer cell meeting di chu hung boi khathei so ding chu no boi in a hin la boi lo thei hi ka ti na hi ji chun student hi win ama sapina duty chu le lekha sim na wa phatia perform I bol wa inu le pa te ho elo le society a kine pe now chu lekha I thip diu de yomin ji chun lekha ha ta an sim diu a hin la in lang banga de sa yong ni sa aga ki khop na jong se lo ji chun hapta khat na saturday sunday a hoita na ki man hoi saturday ka ti chu ni lum ke jong ai pun ni jing kalang le phaten assignment olo ni lekha sim de hoi tan ha sim ki sim leo chun ha sim na tha chol wa le ni la lang chom khat chu prayer sela hoi ta lunglut ta fruitful ta na ki man thewe ti hi ka sei no men ji chun thasi nan la hi win lang prayer sela ha ta an pan wa hi le hobung sungen lang khanglai sung jong le abek bon na hi ve ti hi ikisei pi nu mo hin chule hitya hi la sasi ai bol diu hi le no jong ha pon pang win lang pathin ni hi jong le aphat hi short zep ji ta jong le thanum tan pang win ka ti hi tunin jong atam thowin mi hi jong le itam be che wa a purpose ta chu prayer cell amuna yum ho hi khatwe ve to hi sakhatna khatwe ve ikimu to wa tauna jong ipan khom wa ikisu hal to wa iule phatchom na thei ipp sei do thei di vem ti hi objective hidin kata asanin chi a chu kan se hin chule tauna hi apoi mo in je chun chi devotion jong hoi mitam ta ten pang thei lew hen pathin ni khat chu in lang banga ka sei banga chu jingka lang ki khom lo ni la long ki khom lo chuna je chun abang bang lei hoi phun du win pathin ya khat wei sun ki khop jong hi thu se ong sot le ki ning ki hel jing na chi chui jin koi ma ong ji ki oi mo nom po win jong le ikitil diu hi 10:30 a hung che win lang 10:30 to 11 be chu taw na a ha panai pan diu mun danga chun church danga ki khopa ki khen le pastor pa ham elo le elders homen jong taw na ngai cha do ma le specific a koyam khat to student ho jong le koi jong le nu piu pa jong le ke thong boi na ka nein taw na nei pi dem tel anei jing o hin ke chawen chi so om theina hin hi jong le devotion hi phate a ki bol ning ai ji chun taw na ngai cha jo si taw na thei ding hoi tai bol diu hi ti chu ike sa nu men tin hoi ta na pan diu ka dein chule student ho ngan khanglai ho ngan ki khom hi ji uchun he chi chu prayer cell prayer needs langa taw na apoi mo da na ka sei hitale tu hin
student hi ji uchun habit di hi I bol wa le imin mon thei diu ka sei diu I bol wa le I phat na thei diu wang sei jing win chimom tan chi thil li hi ka sei ding hi I bol wa le bei thana imin mo thei na diu ka sei chi chun imin mo thei na diu ka sei chu bol lo na di ti na jong he ho khang tha ho alang pia I bol no mu chu thil situation khat hin khwa au mal ai lo le thili to le I to zo nung na khun reaction ki bol chuna chi chun thili I to ma sanga preparation I bol lo piu chu ti chu exam khat hung chu exam jong chu ahung di het sa sau chu jong le ideal situation a chu I ki prepare ala chun hoi ta ki ji ding nom ta ju ki pa mai the ya chu ke ki hiya koi hiya mi hem hi nawa chu reaction ti chu even khat thil khat aswa le aso zo nunga complain bol hi ti chi habit hoi lo khat he hi chi bol pha do le ptm itia le ithil bol zo se chu imin mon zo se hi hin khwa imin mon zo se no fel ta ne min mo lo mai thoi wanga athang pia mi him imin mon zo se abang le in sung ki mit mo sa elo le abang le as sum ki nei deu le kapal le kanun sum nei deu le iti jong elo le ka teacher ho hi chu hil diu hil lo wa exam ka gila lo elo lo lai I do wa ki ti na elo wa le society chu politician hoi chu tia blame ding hi tam ta ki nei no men je chun hi chu blame ding hi habit a nei phal le e mani bol thei jong chui bol lo wa I hil phal le chun blame thei ding aban chai ki nei sai je chun e ma le ma ithil bol and responsibility akila thei ji pon si phal le chun thili ahong so da le gel phut lo wa aso do dung ja thil ki mo bol na tun example khat choi le Nike te khun advertisement attack chu just do it ati wang khu thil khat chu so ta chu nain khwa ela just do it chu example a nana gel kha na bol le chun thil chu aphalo ding chu na het ai was na bol le na ki si di na cho ta bang react I bol now hin khu hi ai thei le a solution chu pm te le proactive dewa thil hi ong run masanga gel jep diu he chi thil hi tin so le ipm aphadem thi plan jep anga in chubana appoint ani na ka sei nom chu nain khowa na min mo nom wa imacha na hi lo nom wa le plan bol hi un na don't plan ahead avoid planning don't worry for tomorrow we die go to party waste your time waste your life for tomorrow we die kiti na ye chun ikhan to no ma le jing ni khuding thilung lung di ho gel jeb ma plan ngai ti na hin I plan diu chu common sense ayong tui kum thum abang bang graduation first year second year third year nom win abang MA lang yum ta win abang ai le class 12 class 11 yum win stage dung zui wa hi plan hal cha khat be na bol lo wa le kum thum kumli ne lo ka hung ki chai ding ang ki chai phal le reaction ni bol ho ji bol ki diu na chia chu stage cham khat phat veo tin itamang stage a ko mam ke hi chuban le ka future hi silong hi phat chum dan hi isei na we nei wangin hoita in capitalize bol leo chun ka dein Delhi a chi jong leo chun asat asa na kiat just ka akum khat lut mai thei le kha se ma ha Mumbai jong le very humid na munjo se go hot di jong le silong ta banga anup na ya tam hin ji chun silonga hon le kha thiba na thip thei diu a hin ha sim leo chun ji chun le kha ya simana sim diu ka dein na thip diu ka dein he chi ding a chun plan na nei je bungain plan chi piam te le khat ve le yong za cha a ki chai ngai lo pi e le ki gel ding khunung le pi ka hi diam ti chu na gel thu lo wa decision la thei lo wa kon nong la pi diu ham na khat ve chu na ki la thu di either you take today or you take after 3 years or after 2 years ultimately it's you who have to decide yes you need to plan ahead and you need to decide in advance ka ti nom he so le good habit principle a ki sei khat chu put first things first ki ti khatum chuna ya chu meet mo nom wala first things last ai koi diu thil chu gel win lang nain ko wa ipm apoi mo pin na sa chu apoi mo pin na sa chu seilwa he chuna pathin le iki ka hoyong thil poi mo ta chuna sagaula min kho jong thil poi mo ta hin student life a langkhana lekha ithip wa iki chai jeng thailo hin pathin to iki ka jong gel ji ding decision la ding anga ya le la anga ye procrastinate tilo le eti postpone ibola le ka na lo hi reason first things first iti pau kho apoi mo pin chu nein khoi pem poi mo pin apoi mo pin chu atam zo a thang pia sei thei chu na le kha sim chu na fel lo ngai na fel lo ngai nu le pa ten sum awal be se anong thot jong ei pun sum nei lo tamin
je chun anei khat khat jong le comfortable jong le atam zo sumha sa hi win ha sa le khai simo chu na za num ta lu me themi tam ta na sei na jong le gel kit diwa ka dei chu le ka idu tiu chu piam ti le kha thi bangain sim mei pasit mei jong ilung oi ta lo diu toppers tu chung in jong sara holoi jong hoi tan bol do win je chun le kha thi igel diu chule na to ho jong hung la tia jong aphana ni jong le achang le na gel ngain ipi ka hi no mam ipi pen ka bol no mam iki gel ka chu ichi chia le be yong chai ta eme yong ki chai me thei wanga chu ipi pen hi nom lo chu ni khat be chu elo len ngolin ki gel tang wa taw win lang na decision khat la tong khunung le ipi ka hi no mam pathin lama ka ki pe diam ai lo wa le secular langa officer ka hi no me ti yong le officer i jong le society a ki man cha ding dan i dung zuin thu win je chun khunung ding thu ele ichi na ding pa he gel thu hi apoi mo in decision la wa apoi mo in decision na la wa ale aphat chom dan tun live example khat piutin to asama is nu sweetie junction khuna ma khu mata aki gel do hoi ding ka ging train class 12 asima hi is thanok be se ja thiltam ta ki sim zo ta di hin class 12 sim zo wa hi azo hi coaching da ladinga thanom ta cho thanok be se ja zo chi le coaching center hon ba hin zo in lang zolen la de atile ba sim zo aga chi hin tina ban zo ga ta pon yong le sei thei kat chu ba zo wa ko kum sot lo chu is ki ji do zena chapang cha a luna sang ta hung ge di kharin le cho to mong zu ka thi chu advance thiligel masat chu asit nom lo be hin ibidia procrastinate elo le postpone bol jingwam ithasiat ji u chu decision ni la diu chu aje chu yo responsibility chu either you take today or tomorrow or even 3 years later, but it is you who has to be responsible na je chun cho chu a service lang khel ka ti poin jong le hin khuwa first things first a hiding dan chu ki gelutin apoi mo hi decision ni la unga in chule khang tha hi win aka le ei ma renew ki bol na anga in pathin tulam jong le ta salam jong le exercise bong bol ngai na fit ta na dia exercise bol jing ngai chule ei lo le ile khasim la bong chu i subject bo thip jong chu asing pun tulaya thiltam ta sim ngain lekha za chum jong sim aphain lekha bu hoi ei ma kisim phat na thei thiloi na sim ji di wahin ei lo le tun opposite a se di chun e cho chu step chuna la lo wa le thil tha na jil lo wa lekha jong atha a hoi ei lo le apha chum ni ong sim num lo exercise jong bol num lo ei lo wa le ei ma phat chum na ding improve na ding ho gel lo wa yumum la chun ki khang to lo di ti nai main na je chun cho hi tampium nan ting jong le ka sei do nu ma hin khang tha te hi jiu chun taw na apoi mo in ei ma mi tup le doi ne ya decision hoi ta a ki mala a chi na ding chu phate ta a chi ngai in cho ding chun discipline habit angai in je chun cho yo si ivet khom diu ji chun taw na jong apoi mo in taw na lama jong pi na za cha dong kalit phat le chi ka hi no me din taw na pan taw ti twa panin na za cha ngai lo chu idei chu pathin ko ma taw ding a result chu kinem la lowa nga ding hi azo na ding in bible chang nga halkhat ka sei do nu men Isaiah bung som li sunga hin pathin mi hi na hi sovereign ahidan mighty ahidan powerful ahidan ei lo le athil bol theina za chum tam ta hin sei in he measured the waters in the hollow of his hand, or with the breadth of his hand mark of the heavens. He held the dust of the earth in a basket. He weighed the mountains on the scales. Whom did the Lord consult to enlighten him? And who taught him the right way? Who was it that taught him knowledge or showed him the path of understanding? Pathin chu koi ham koi mong hin tem pathin chu chi na hil thil het thiam na hil thil het khan thiam na ai lawale thil het thiam theina thil jo si chi na ho jo si pi koi mong hin tem ati hi ai lo le nations are like a drop in a bucket gam ho jo si country ho jo si chu ama dinga chu baltin sunga bo ta bang hi tinai na ai lo le they are regarded as the dust on the scales. He weighs the islands as though they were fine dust. Mo fut vai ta bang ne ti chuna si gam le nam ai lo le country nation zat ho hi mi thu pi ta ho hi ama dingin imatai poi. With whom then will you compare God? To what image will you liken him? Teacher. Pathian chui tabang chui hi ta le koi toi compare diu ham a comparison poi je chun
an say in chia chu did you not know have you not heard ati chu pathin nasat na ho pathin a hin ho hi gel do tin azona in a verse 30 le 31 hi achai na ding sim katin Isaiah chapter 40 verse 30 and 31 achun even youths grow tired and weary and young men stumble and fall but those who hope in the Lord will renew their strength they will soar on wings like eagles they will run and not grow weary they will walk and not be faint ati chichu ipakayu ipathinu anasat ji tam ta asei zowa chu khangdon lai chu khangdong ho anasat na pinul khangdong ho a capital pinu cha thahat chu na football 90 minutes pe a thacho lo dong tamai aha na hat thei chu aiwanga bible ki sei chu verse 30 achun khangdong ho jing jong chu athacho lun athada ji ta we ati chna pasal khangdong ho yong chu abong le athu jiwin ki chu khaji ta we hilong le pathina ki ngai ho chu they'll soar on wings like eagles they'll run and not grow weary and they'll walk and not be faint chin vet sa chu pakaya ki ngaya le thiljo si chungchu na chu pha hin ithat na jong pakaya ko na imu diu chule ihat na jong pakaya ko na imu theu hi ti chu gel do tin pathina ki ngayo te ti chu ka sei no min pathin thu le ta salama ki til kho naw chom cha chu pathin phathe bu bitaun te ka ki pa